Mentang ngedon hajarkan, baik chane hajarkan, ngedon ta, bangin tit kai, yaga kai chane ye 1 kilo. Kador juga kalong sao peu tyngka 1 kilo. Dayu Kait KG kalong gawak per karkom ye de shangi batchane abaya na kawai chika. Dapat te kami onong chane ya kinong tit marba. Kador sao peu tyngka Kait KG re kibun aba 1 kilo te. Dia tu ni asis.